Ia kotomelo mak bicara hakiki pamulan memang tu ya tu. Ia konesan ite hakiki na bismillahirrahmanirrahim dia tu na capai. Ya bina sebab mereka ibaca yang enggak biasa, itu ampai kotomelo matindro. Diajurkan itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu tu isinin na capat na jarieh. Ipasa iya ro ni baca bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi mak bismillah ni pas iro capak na jari 10 10 tu aja jadi 20 tambah ko posi cicang kan raya ko posi ni baca cicang aga tujuanna apa dua ni tu baca ko sampai jange pakai subhana ya mi ko to roko si ba ko to suju ya to mi tu pala gadosa ya to na tu makai daraja ya kong ka aga taulo im nama susah o ko suju etilau na sabab maka de nabita unronna atay kami na macawi o kupunna ya ko suju jadi na suju tu teh macawi ko pong Allah taala tanya watakalewe macawi alewe batuangan na ruh kita itu mestinya dekat. Jadi aku kagak gamit tilau ko suju makanya ilau tu. Ko suju ilala sampaja tilau aja na lapakang ilila atau ati pakai. Diam itu pak dongan na bosi, penakan naki bosi. Aja tapi itu maka dibolokan di maga de. Iya ko ya tu baca mancaji Pak Bura. Jadi ko meki ko manci Pak Bura bosi ati pakai. Pak mega tu penakan na bosi ta pamagar maga ya ke tu na baca insyaallah de. Itu. Ya toro na Pak Guru yang nabita. Ini senabita maka do ya bosi angkong kalasa natila sakwa mi bawe. Jadi ya na Pak do ngi baca na galasan na. Baraka na manilolongan. Ah ya naro. Ye ko ceki na lasai wa bosi ya naro ta baca. Si dia tahu tidak boleh berbangga. Nah sebab jalan itulah sehingga ia rotawe bisa dimuliakan di hadapan Allah. Jadi engkau tahu Pak nampak ibadah anak engkau tahu tersembunyi. Nah ibadah kami nama kesingko ibadah sunnah itu tersembunyi. Jadi usahakan inang kapak kasih tak denis sengi tahu linoh idik mimisang. Magai supaya kita hanya istilahna sifat dua mi pong Allah Taala misang. Angka tu ibadah namo malaikat itu diseng. Setan itu dia tu diseng kega ibadah ikhlas. Ya nang kaaga-aga ikhlas ki pigawi namo malaikat dia tu diseng maka siaga. Tidak bisa. Jadi kalau nasabah angka nang kanabita sahabat nabita dalam hal ini Umar Ibnul Khattab makutana maka da kega ji ruyasang ikhlas maka dia sahabat dia wisang. Jadi Umar, Utsman, Sayyidina Ali, kemudian Abu Bakar, ina dia gaga misang ya sang ikhlas. Nah sebab maka da kega yasang sitonga-tongan na ikhlas. Apa aku masumbangi ibantu itawe natakok madeceng biasa ko to siruntu maka daki iya niya tu biasa mewai ko. Kaya biasa begitu. Gitu. Biasa makoro. Karena dia tu nama dece yano kene tanaya bantu. Atau kajabatan non rita taman di murus maka da ya mia tu biasa manui palabai kan begitu. Jadi kadang-kala masumbangi biasa bantu tawe maka da biasa bantu ya ro. Kadang-kala begitu. Jadi maka da kega na ya sang ibadah ikhlas. Ia sahabat ya pak dia gaga misang. Layak ku tanango ko nabita. Maka dia nabita itu di misang. Laitanai nabita kega ya sang amal ikhlas ya Rasulullah. Maka nabita namu ya dia tu wisang. Maka dia sahabat ini gana tu pale. Nah ini mania tu dinge maka nabita taruh jolo utanai malaikat Jibril. Laitanai malaikat Jibril maka dia malaikat Jibril ipudangi ko nabita kega ya sang ibadah ikhlas. Maka dia malaikat Jibril namu ya dia tu wisang ya Rasulullah. Namu malaikat dia tu wisang. Maka dia Jibril taruh jo aku tanang aku pong Allah Ta'ala. Kemudian Allah memberitahu malaikat Jibril. Jibril, podangi Muhammad, podangi sahabatna. Maka dia riasangi ikhlas, salah satu rahasia dari sekian banyak rahasia yang aku miliki. Ya riasangi ikhlas. Jadi maka dia pong Allah Ta'ala riasangi ikhlas, salah satu rahasia dari sekian banyak rahasia yang kewa punai. Jadi ternyata ya riasangi amal ikhlas namo malaikat apalagi setannya. Jadi aku ceki na ganggu setan, jatuh ki ku tercatai na malaikat gangkai akibuaki amala ini minapong Allah Ta'ala. Kaya gana yero, maka da marat gitu. Termasuk menurut tau pandrita dia seun rimak guru makutana maka dia guru tanya ko sikiri jaji. Iya sikiri aja mau bilangi maka na siaga. Termasuk itu. Jangan hitung berapa kau baca. Jadi
Siruntu ka guru tak waktu kulobone, guru tak Pak Syahrir Langko. Na carita nga sejarah na guru tak Ki Haji Abdul Muin Yusuf kali si Denrek. Wattun na nalura pole pesantren ngilobone macarama. Mapamuleng menrek guru tak uko otoy nak bismillah. Di nang kanapat ko nabaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nalatu bone. Dekto nang kanapat tu nabaca guru ta bismillahirrahmanirrahim pole bone nalatu pesantren ke benteng. Jadi natanai wattun no maka dapat ki mapamula kiro na uluran gan kau parewa ki to bismillah sa ditabaca wang kalinga bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Akasia ga ibaca. Ayan naron tanay asat kasia ga ibaca. Maka de gere guru ta majid nang katulimay bilang. Yan lang. Manang kajit tulimay bilang. Ibaca kami. Ternyata menurut penjelasan na ulama pahakiki maka daya ko angka tau baca si sabu nakadamay ga ede patu. Apa angka mo pada sabu? Ya ko mo baca 10 sabu makadamay ga nakamu patu 20 sabu 30 sabu may ga pida 10 sabu. Mo baca 50 sabu kamu patau 70 sabu. Jadi aja mo bilang. Ya ko de na misang kada siaga jumalana po Allah taala pampala. Sikiri ya. Jadi ya haroi di koto joka-joka awak disa nasaba iya tu bismillahirrahmanirrahim sitonganna iya koto melo mak bicara hakiki pamulan memang tu ya tu iya konesang ite hakiki na bismillahirrahmanirrahim dia tu na capai ya mina sabak mare pa ibaca yang enggak biasa itu ampai koto melo matindro diajurkan itu membaca bismillahirrahmanirrahim itu tu isinin na capak na jariah ipasa iya ro baca bismillahirrahmanirrahim 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 jadi mak bismillah ni pasa iya ro capak na jari 10 10 tok aja jadi 20 tambah ko posi cicang kan raya ko posi ni baca cicang aga tujuanna de nakan nai pak dis sangat salah tau mako itu de nakan nai guna-guna de to na tamaijing de to na ndre kipanga bolana kok itu boleh matindro si bawa de tonan re api itu boleh na rekong katok baca itu na pakiro ko di mana na pamatindro de nan re api boleh tu wandi itu si bawa de nalay banjir kecuali ko metok kibiri salo mak boleh wat di jadi iya ko de to itu jadi ni ro bismillahirrahmanirrahim narampi tau pandrita engkau kelala na kita patul muin jadi narampi tau pandrita ro maka de ko ro mo baca mo patung ka ki jarimmu ko me ko matindro ko wandi napa sisa ngo kuposimu den na kon nako pak disa nga masalah ya kung kaguna-guna na kiri kata insyaallah nasaba iya ni ro jariro no lajing itu tama non ri meto tuji capak na kanukwe ini ro ilapa ina si boy bismillahirrahmanirrahim kama ko mana je tu melo ki mandre to mak bismillah supaya setange de to na cio mandre kama kiro ya ni ko to metama boleh kama beres salam ni supaya dia na tama iya ko andre bismillahirrahmanirrahim padamu itu koto minum iya warinung ngehe angka tu pangaruna ya koto mak bismillah napa inum nitak go cicang napa baca alhamdulillah napa siki mak bismillah napa si inum nitak go cicang napa baca alhamdulillah napa siki mak bismillah napa si inum napa ki makan alhamdulillah salama ya tu angka wa ukilalan na watata de taki gua dosa lupu barakat itu tapi mako apa rona bismillahirrahmanirrahim inum sitak go alhamdulillah rabbil alamin mak bismillah siki ina sitago yobi di cicam di tongkat kata magaruru bawa mitama jadi ko tulle patung ka iro bismillahirrahmanirrahim tinung sitago alhamdulillahirabbil alamin bismillah siki napasinum jadi patung ka kiro itago ero bismillah ipatung ka kiti alhamdulillah angka toci di pendapat maka bismillahirrahmanirrahim napai bagi telu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar napa alhamdulillah napa sinung subhanallah walhamdulillah Allahu akbar napa baca alhamdulillah akatalu wat dia lah pak berapa di wetang ya nang katau nakan napa di wetang ya mana tetap pakai aja nama bela malah pak bura ya mana ro tak pakai cuma angka tau pandrita maka da imau jolo ko meki malai pak bura imau ini baca salawat nasaba iya tu salawat pak buka memang toh apa iya ro pintu nalangi kapi tu na de na tak buka ya tu ko de to masalawat kong kayilau na iro pak dongangi kami menre de na no jadi angka tu pak dongang ko milangi pamulangi na lepak angka to ko milangi kadua na lepak tapi ako to masalawat tak buka ya tu pintu na langi
Jadi na tu ampai maka nabi tadega ka pak do ngaletu na rekode na salawat telok Korea. Na sabak magi na naletu. Na dia na tak buka pintu na lagi. Kiro. Ipada di maka na melo itamo ko boleh na dia na tak buka nang kamu pa pintu bak tagay. Mapamulay ade ng kami mana pintu na. Ang kato pintu lopo, kato pintu kamera. Dia nulit tamay na pak buka na goncin na yaro salawat. Yang penting masalah kita namu makan bami Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Meki baca salawat Ibrahimiyah. Ya alaika ma sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Suku yaro. Riasa salawat Ibrahimiyah. Iya naro salawat kami na suku menurut hadis Bukhari Muslim. Jadi salawat Ibrahimiyah. Ya kutulik baca yaitu akasiratu ko ni Jumai, akasiratu ya salawat Ibrahimiyah ro. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ibaca kasiratu ko ni Jumai, lai janji yaitu tahu syafaat ko nabita. Yang kedua, dena macipi pakalinon na yaitu tahu latu Jumai mangoloy. Ya kota sela-sela ngi maka dawai macipi-cipi sa di ngaya na ro tapake. Iyo po mi ko imang aja na yaro. Ko po imang tasuroy baca yaro. Wa subbatu alayya rizqa subbatu rahmatin fa anta raja'a qalbil katsirin minal khabats. Po imang. Jadi ko po imang yaro na baca. Wa subbatu alayya rizqa subbatu rahmatin fa anta raja'a qalbil katsirin minal khabats. Untuk po imang. Jadi katalu atau kapito ko pre masam pa perlu. Jadi nang kenapa tu tes sidak kaiwi. Ko caki mapat tu pasidakana tadi na capu ya tu pasidakana tadi nang kasito sidak kaiki ya na ribaca ko untuk imangero tapi aja na pakai ko tanya imang ya imangnya mi pakaian na imangnya ya kanya itu doa khusus kemudian jadi iron maka itu ko agama yang penting angkat takapui istilahnya. Jadi demi itu gak tahu maka istimewa tuh nggak suku tadi itu kan suku tuh ngamalan kecuali nabita jadi iya namo tuh tahu pandita mako tuh ulama itu tidak pernah masuk dia gaya sama kada terus kami maka ustaz siro maka ya de ang kami ustaz magala masih dekat tapi maka kutu masa peja sunnah maka manang dia gak tahu maka ada suku mana de jadi kendro itakapui ya naruta panandungan maka anjak mi kutu ditambah ini cuma ko ya ko sunnah angka perinsiku yang penting pura tajama cicak ko sunnah jadi aku ya perinsiku maki itu sampai jas sunnah tasabbe yang penting pura tajama ya ko dia tule male minggu cicak siulau maka nade ko dia tule cicak si tahu apa ya tu sampai jas sunnah tasabbe pasus dosa lupu memato na tellu tu dosa lupu na lagana sana dita na pudangi Ibnu Abbas amurena maka dia sampai jas sunnah tasabbe sampai jas sunnah palaga dosa lupo, dosa zina, dosa riba, iro dosa lupo minalaga, tanya dosa bicu. Pada reke lo nama kada masasa ita ya ko sabung. Ini tu lupo ya ko ka cia nalaga sabung edara lo kada nalaga ko sabung. Alingi baik kling. Iya naro baik kling si tongan napalaga carepa kami nam meraja ko makada carepa maka dola gaya. Alingi baik kling. Jadi ya ko ka tau puna dosa lupo. De nalaga istighfar, de nalaga jenne, de nalaga sampai sunnah, de nalaga sampai perlu, de nalaga sampai juma, okoy matu sampai sunnah tasabewe talaga. Kaya tu sampai sunnah sampai juma palaga dosa sesana mi sampai perlu ya. Jadi aku masam sampai perlu itu kan mapamule mak jenne, lagame mani dosana. Mak jenne ko bolana nala lolo masigi lagame mani dosana. Si jongka aja nanaka ilaga dosana sidi ipataraka idaraja nasidi. Kamakiro. Tami masigi ematu masam paja sunnah laga situ dosana ya kasih darajatna apa itu sampajangi kotor rokok si bako to suju tak denda itu yang pe usahakan iko menyamamui sading de tona laki repa usahakan ini mete taki rokok penat dinadingi rokok penat dinadingi suju iya je ko suju kita memati ale ta suju ke ulona po Allah taala aja na ya miru lalu subhanallah aja na yero maka da menrek na namo usahakan itu sujud pangoloy alebe kiulo na Allah taala apa dua mitu baca ko sampajange pakai subhana ya mi kotor roko si bakoto sujud ya to mitu palaga dosa ya to na tu makai daraja ya kong ka aga tauloy na masussa o ko sujud etilaw nasaba maka de nabita onronna atay kami na macawi o kupunna ya ko sujud jadi na sujud to tay macawi ko Allah taala
Tanya watak kalewe macawe alewe batuangan na ruh kita itu mestinya dekat. Jadi aku kagak gamit tilau aku suju makanya ilau tuh. Aku suju ilala sampaja tilau aja na lapakang ilila atau ati pake. Iyan ang kasus ito ang pinabitang kasusa na masampajang. Ya ko matakola dai masampajang. Iyan ang kagak melo na jama na melo na pamulay masampajang. Nasaba iya ko tumapala milaw doang babela-bela. Ito pada kada aga je masija. Meki lo misalnya Jakarta, maka daw mangot makapala, way mata, doon nga sudong panipa. Maka daw iya ko to mangoto di kalalang, ito mapasawa, way masija-sija ni, taluk jam ni, mangoto manipalo jupan dapat taluk jam, napa mapasawa 2 jam, way latu ni, way masija. Wang kamu pa masija, kaya at talipongi, masija pa ha. Di na tasalay bola. Nanya na sampajangi talipong. Apa langsung ko pong alatala ito iya na makapala ay malalamo pak dongang iya kumilaw dongi tapangala mo pa lagi pertama tapangala lagi kedua tapangala ay iya na sampajang maka dami matiti na kada iya tu sampajang pakakasa ala na paturu pong alatala sipat bicara langsung si bapuan na ika makiro apa sininda na biya naka pong alatala angkana do yalengi angkana lala yalengi tapi ay degaga langsung sampajangin na langsung. Jadi iya na ala yalengi na bitta apa makade na bitta ummaku po ummaku. Iya na tunyale hadiah deto siya tu gaga nabi yale hadiah pada hadiah yalengi na bitta si mana ang kaga nabi yoli men mila sampaj de gaga. Jadi na bitta niti yale hadiah pada di makade yalengi nomor telepon kada hubungi ka langsung iya tu selesai perantara. Jadi makiro. Jadi ini na umma na bitta purangin na nawang idi tomi de tapake itu apa ya di kota masuk sama dari to makanannya Allah pun itu asam pajak kok ini itu sampajang ini tanya ibadah sembarang iya kota milau dong namu de to mak jenne kota milau dong meki mau lo lijat meki mau lo tangi di bawah meki masulah puncuk de gaga masalah tapi iya sampajangnya ina de gaga lah ya sakira mematoki kaya saya sakiran angka pajennemu mesti mangolowatak kok mangolok ko baitullah de nawat di bicara lino kok de nawat di koma HP de nawat di pokoknya de gaga de nawat di komandre de nawat di makna masuleh ka de acur ya turanna ka makiro jadi yana tu ampai ko totama masihi pada ilona ko totama ko bolana po Allah taala yana pada aja na to mabela to ko to metama kan ko kantor bupati kan ke protokoler na to iya musalah malay suruh masuk ke dasuk kok kadang kaya tumolah itu jadi usaha kami ko tama ang kajenne na tama masigi aje atawe ipalayolo protokoler na pongalatale maka de pongalatale ko mekot tamay bolaku na podangi na bitta podangi umma mo Muhammad ya ko metta mo ko boleh iya musurongi ajenne ko jolo na patama palayole aje tawmo napa ko mangilaw Allahumma ftahli abwaaba rahmatika pot tabukar nga pintu pamase abawaba maega pintu nasama ko kilala masigi mo pintu pamase pintu dampal nga pintu daraja ang kasusamo tama kilala aja mulan sutuda maka dai ipudangi ro nabita aja mulan sutuda asam pajasunna ko jo don raka aja mulan sutuda ko tama ko boleh bolan pengalatan mulan sutuda asam pajasunna ko don raka ya sangi sam pajasunna tetul masjid mapakaraja tania masigi ipakaraja pak tania agar na may pakaraja masih agar pala ipakaraja ini ga punna bola makiro jadi puang Allah taala tu ipakaraja na sabak bola na yon ritama istilah na bola na makada dia na komono puang Allah taala de bolay onrom ni makasigil lo ripuangnya makiro apa ya kok kui bolay ka de panamanasa to ya kok kui bolay magay ang kamay gahat de sa kanay makada yan ang kabolang kapatong ilalan ng kagambara ang kagamuhamay yan na yamelo layano din na tunenreki malaikat rahmat tekun yopo ang kani boneka ko mayang kani agak ko boleh din na tunirisang yopo ko kuy masige kan terjaga yan na ro jadi usaha kang ikut tami masige ro tu rata pake aja talan setudang jadi yan na ro ipake ko pura ni o ko gisam pajange na sama makari unron na ataku kami na macawe si bawa punge o kuy ko suju tangilaw ni aja nalapakan ilillah atau ati tapake ya komeki no galungi makadameka magugu ko bajay asam paja sunah haja ni ya sangnya haja asam paja sunah ni lodong ina riasa asam paja sunah haja makadaga na niya nakadaki wakatay masam paja sunah haja don raka karna po Allah taala napaki masam paja o kuni suju pacapurang ilaw ni
Ilau nyo ko po Allah Ta'ala, melo ka po pamulay jama-jama ko baje, tapassalamakan nga, di mo tuwon rin mangilaw, tapabilay, di puli pakajajae, pasalama po tapak barakay. Makuha nyo, yan na pula na ilapuro ko po Allah Ta'ala, panoni, urusan naman ni, yo po ko din, tapak jatagan ko po Allah Ta'ala, maka na urus, uni pala, apa iko mo amin, urus uni, makiro, yo po ko pula ilapuro, makiro, nalena pagpunang ibalaway, maka na jabuan rin ito, pura ito dalapuro ko, makiro, jadi yo po ko, ilay jam mo bawang ito lagi, tapi lo mamalisa, iko gapator, ibalaw, jadi, iya, paralu, jadi iya bisa hitungan na masyarakat, tadi kebiasaan minaita, padahal angka lala kami nama kanja jalan pintas sempaja yan itu sampai sempaja sunnah aja dia niatur watuna maka da loro pigan ijama pana apa dia na melo pong Allah Ta'ala maka da olo yok kani atakku na tahalas sih apa maka da misalnya maka da iya penawad itu mas sempaja sunnah aja subuh pak epek ko niko laba ni subuh na melo mapamula ko reveng suruh ni mas sempaja ko loro makiro cuma angka itu onro makanja kanja yon rima sempaja malomo kega ya ko macawe itama subuh nasaba nonroy si runtu idua malaikat wah megay ka malaikat ko saksikan ya naro ko megay kay malaikat saksikan itu malumo pak dongang iterima apa malaikat ya hamilaw dongang yan na to makanja jadi itu kumelo itama subuh capak-capak na tahajud makanja lada ko ni rumah sampaja sunnah aja kemudian tilaw ko po Allah Ta'ala makom itu aja gimana tajama meki mapaboting yan naro aja na to lima panini bosi kada bosi dia nama dia agak engkat tupak doang ako me bosi dibaca Allahumma hawalaina wala alaina jadi kiring ang ipatih na bitta napa ibaca ro Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma hawalaina wala alaina napa ibaca takbat tiada katelu insyaallah ya ko bosi itu paja ya ko bosi tapi bosi pini baca ini cucu baca kau dia bosi bosi pini baca aja jaja tempat dia bosi iya kau dia apa aja berarti barakat kita napa nongol Allah Ta'ala barakat napa orang aja nata dia nata pura tak baca itu dia napa aja bosi akaran nuki maka ada barakatnya iyo pokok tak baca ya rona apa aja berarti nalemi matuk itu barakat jadi itu topan dia dia namelo pak dia bosi cuma iya kau bosi pina baca aja mau kada sebelum bosi na baca deh bosi pi yana miti na bosi baca ni dia ko baraka ya tu bosi materu tapi ya ko bosi itu cinampak palingan 2 menit 3 menit aja ni makiro tapala mero to ha Allahumma hawalaina wala alaina ya ro mapunjo ni Allahumma hawalaina wala alaina enape baca takbat tiada katelu jadi itu ya ko bosi pi baca ya ko macara maka na bosi baca itu baca cinampak napa Puraya ko pajay berarti napa baraka mi pong Allah Ta'ala cari ko din napa aja maka busi baraka ya napa pong Allah Ta'ala ulama aja tepat di upoy di pamaja ngacare mapanini bosi di apa tu niya de iya tu bosi ang kabaraka yan na tu ampay ko tunakan na way bosi bacay Allahumma sayyiban nafian ko to mema bosi ya ko tolo galungin na bosi bacay ro Allahumma sayyiban nafian ibacay de nakan nakitubolo ko ya tu way bosi pakanna ya ko yati baca dia nalasay ki bay bosi namo mak bosi kita ta malasa ya ribaca Allahumma sayyiban nafian napala niya ro ha ade pa kundu to kata sa dibela iya ya kung kana ta nami mak bosi bacanya tu nampay warusara atau ko pala limay baca napay 10 lun na napay suruh mak bosi insyaallah dia napabulukan itu iya jadi Allahumma sayyiban nafian iya jadi ya itu pak dongan na bosi penakan naki bosi ya aja tapi itu maka dibulukan ni maga dek iya ku ya tu baca mancaji pak burah jadi ko meki ko manci pak burah bosi ya ti pake pak mega tu penakan na bosi ta pamagari maga ya ke tu na baca insyaallah dek itu ya toro na pak guru na nabita ini sanabita maka do ya bosi angkong kalasa na tila sa ko mi bawe jadi ya na pak dongan ibaca na lalasan na baraka naman ilolongan ya na ro ko ceki na lasay way bosi ya na ro ta baca Allahumma sayyiban nafian. Iya madari lalo tu kubosi manganga. Kumamotor kalau buka sumpatu baca ya kursi na painung apa kong ka tau patima way bosi langsung na bacanya ya kursi ka patapulo si di na paninung untuk kecerdasan itu. Kong kana ta mabuntu-buntu. Patima bani langsung ta bacanya aja no ko capak na sengi langsung oleh dari langit.
Katengni kaca na patabaca ya kursa ke patapulo sidi. Setiap latu cica tawarrung ina patawarrung mataru, tangka patapulo sidi na patapinungan. Insyaallah encer otaknya itu. Enang kana anak buntu, tulimangan kami kong kay podang. Itu. Ini sejalo ke Sundalangi, itu segala. Ya tuh. Saya itu 2 kali didoakan pakai itu. Mondrina ya manit dongi. Iya manit dongi mondrina itu. Jadi bacakan ayat kursi 41 kali. Itu. Jadi itu Pak Borala ada kawan anak-anak meloki komacai. Untuk kecerdasan anak. Itu air hujan. Pak itu ibu sih barakah Bu. Jadi makiro. Nah, kemudian jadi Rona termasuk sikir ya, termasuk sumbangannya makanya itu makorona detoni sama kada siaga supaya dia ganggu ki setan. Iya, ya tuara eko mas sumbangi macam tradisi Rona kotipano ko kantor na apa kamu ngatau dia na pitte ima kada di siratu di 50. Yo po hai ditolin kamu pero Pak dekengnya. Ento kamu banyak ko tumapampengan di siaga dia bisa kada siaga. Iya, itu juga rahasia. Atau masih kiri-kiri ki masih kiri istilahnya rosi kiri nak deni bilang siaga amalan kecuali wirid mesti tak bilang wirid biasanya wirid sikir yang ditentukan jumlahnya dibaca pada Fatihah kasiratu koile dok kasiratu baca suratul Fatihah ko putu purma sampai subuh kecengan men relangi kecengan aku nak baca suratul Fatihah. Iya, jadi kita menghadap ke atas kemudian baca suratul Fatihah itu pintu kasyaf. Ya kung kaaga-aga marat jingi selesai ka solusi muncul itu dengan sendirinya. Ya kung kaaga den rule paket ta baca Fatihah kasiratu cengaki, ta baca cengai. Mapat dini along komani itu. Iya, baca cengai. Jadi to masulek kenapa to cengak baca. Ko den kung kaaga biasa den hadapi siratu tunang kamuba. Muba ya tu maka ini solusinya. Kung katau niya kami matoy. Jadi ini kami matoy ya kung nadapi ya kana budo ya kana sta ini ilaw. Kaji masalah aku pun. Baca mataru. Dia nadapi siratu ya tu insyaallah Pak. Biasa ko baca itu palimatan ri patapulong kanimu Pak. Akada mako solusinya. Ada saja jalan. Termasuk itu juga istihara. Istihara Fatihah itu kan jadi tuna pakai. Makanya Ibnu Taimiyah itu kan begitu. Dia menghadap ke langit begini baru membaca suratul Fatihah itu sampai matahari terbuka. Istilahnya gang kemenrek matanas itu duduk sesudah sholat subuh cenga sebenarnya itu istihara ya kau tahu masih sekolah itu bagus dibaca diamalkan tahu masih sekolah atau pemimpin ya kau ke pemimpin nang ke sapa solusi kau ke masalah nah hadapi suruh cenga madari upake ya madari upake iya mi upake kau ke pakutanana teh dia uleh runtuh jawabanna nang ke pakutanana teh biasa kau ke gagan aku tanah dia uleh paket tak imah kadakin rimun roye saya itu anukan itu iya ada saja itu kita bisa dapat. Jadi mega tu amalan noko. Tapi ini bukan hadis. Amalan ulama nih, atau panritan. Iya. Jadi nalurun tu ya rumah kadau aku agunana. Iya. Jadi tapi semua ada di ilmu hikmah. Walaupun ada hadis dasarnya sebenarnya konteksnya begini ya roh desa dena rinci nih. Maka dari itu suratul Fatihah apapun kau niatkan itu bisa. Jadi agak dimuniakan yana tu ampai kau katau may buray namo suratul Fatihah minta bacaan angka kisahnya itu sahabat Nabi tabarut masalah dia pakai perintah sampajang suratul Fatihah ni Pak Guru sisa nama lala rewalau kampuna nalipa mabanyo ko kampuna tahu naruto to malasah lepa ngima bani ni tanay kada kiyo pole nasa pole sirunti asang Nabi Muhammad asanna mga kabila kampun noki Madinah mga kabila kampun noki Makkah tahu dia na pole Makkah yaro ko pole saliwang mga kabila pinasa Makkah mon ro pole malalam malattu nasa we pole mga guru ko pole surunto Nabi nasa pole Nabi yaro nasa ngalena Muhammad asanna ako napodag lay podang ipunggawana pa kapala kampon na biasa rumah kada kapala suku napodangi nasa ang katawo ko lepa bolatu mak bani polisi runtu ya sangi Nabi beje nisa bila buray ko apa mataungan no je tu malasa na de gata mulai buray ko nasa ngulirang nga rewa nila bola nasa noli ko punga waku noli ko kepala na kampung nasa aga nolirang nga nasa malasay suruh megare suruh kakama muda pidati no di mubura-buray yang ngiro tuli ko nilalang mana nasa na iwan ni manaji usalang aga naji upake di pagkaparita sa paja law ni joka ni lattu ni nayira sa balong rewa ipaguri suratul Fatihah ko nabita maka pura ni tama salah pura ni pasahada maka na mabela kampo kuya ya Rasulullah de na mung kito 5 loli suka law maguru
mak pulang-pulang apa napa wadi udapi okwe pak guru na aga na wadi ngupake pasalan aja ilai pak guru Fatihah nah pala di Fatihah made ni pak menyamamora pak bahasa na lewat ni ya naro na yoli tuda nyo kelo na tau malasay makadani ro tau malasay boleh ko sirunti asang nabi nasa pola nasa buray ka pala aga na pak guru ngakero nabi ya naro buraya nga nakada wadi mo gaya la pak buraya na pak guru nga milaw ni wae asal ale na pe wae yani paladero na kadi poda ko nabi takadala di pak bura mala di wae nadoangi tepat asal iya nga isak ya to naro na bacaan ni pura ni waru-warungan ni napinungan ni we magia silalo na pura minum natakot tokot tudang nasa manya matono sading nasa iba capa ya lesi na doang isi nainungi ina okomiro tu dan nakat dek na joka suruh mak beni nasa kono bola aku mak beni doang isi kak metu do izan na ilai doang madising ele na tappa magala tappa na podan na sangan karo bembe ku si wale ko hadiah ala niaro apa masila nasa wat di moga wat di moga yala nadiga ga parentana nanya upake iko ni asai jolo de walay taro ka jolo lapor ipe mangoko Nabi Muhammad maka di mo kana sai de bawa ni tu bembe elokoro iya kode na di muala alen ni Nabi Muhammad ay taro ni alen na malay kada hadiah kada ede ko mako itu taro ni law ni mabela mo pinay tiro ko Nabi tanasaweng ka tu taw rimpa bembe makaya ga igaro isan na macari nasawe iya ro tapure ta masalah baru-baru natapalari lo ko Nabi ya Rasulullah kenapa kay nasa ay may kamakutan iya tu tapak guru nga suratul Fatihah angka tahu malasa koro kampung ngon relek pangi magi na surah buraywi na waru-waru mi ko walingi way waru-waru ginero bacangi magi na inungi na madisik maka dia Nabi tahu pak bura memang walupay podako kada pak bura tu nasa we sauto ngalasan na ya Rasulullah maka Nabi ta iya tu suratul Fatihah pak bura memang nah setannya aja rumah salana iya ro naliku bembe wadi mo gayala maka dari Nabi ta sandro balle lagi bala pak dia aja apalagi ko na sandro to ko ala ni ala nga sesa na yan Nabi ta sesa iya naro dasar nah kada aja tu tama bura wadi terima pasidak nasa kokoran na pake itu wadi yan tu ampai paru ya pada-padamu ya tu sandro matoje tu paru ya pak koran ni na baca maru ya tu kan na bacaan niya ya sandro mata ya tu na pinumatoki ko pura itu nalingi werino kada inungi na panaru ya itu ya tapi ako ya iya tu komuli na gurut taji patahuding de itu naru ya istilahnya ko gurut taji patahudi situngan na tu hadi apa tu sukara na calom itu ya tu jingin na calom kalau murid na guru toko hadere saya pernah tanya langsung dia so tanya maka made taru ye maka dia guru tede caloi mak baca ayatmu tapi na capu-capu ni itu tahu teman-temannya capu-capu ni maka mo tu matu nara masujingnya dia na pasek yo po paru ye mako ko na bampa hoi asuko we na bampa ya tahu itu na lupa ya ko guru tade itu magi na caloi desa utanai maka daka maga pero tay mak bampa maka dia guru ta iya ko angka tahu isuro mak dek na ibarasa pasti macai suro mak dek angka tamuta na isuro mak dek iba-ba ina pa isuro mak dek pasti makere-kere maka da yo runtup ya nak mo matu law jamu jadi ya tu paru ya madari tu nakan nala sama kalelek denena madari nakan nala sama kalelek anak-anak madari seta-setangan na sama maka de setangi calaka anakmu pamatu law jamu makitu iya makanya guru tapalece supaya jaga na ganggu itu guru tanah capu-capu mi mak percaya mato tapi na sapu-sapu de na bampai de na sese de na kan de jadi na campak-campak mi masuk ya pak ya nang katau Mario ke suruh mak de na Mario mo de itu na ganggu bahkan na pak guru na malapor maka terjadi pak ya ya makiro jadi usaha kami ya rumah kanja ya tu ampai ya pak kong kaju me tetap ban nama raja-raja takkan tulis sere bulu-bulu ko tumak depe kadang kaje jin na ye law bani bampa ito na yero tapudan kada me katak bangin to ko bajay kakama ko tumon ro elete ko karo jumaraja ko rumlo baja pitare wat bangi din mariga apa din irita yulen ni rasa maka sere bulu-bulu kadang kaje macawi okko lo ni tampa-tampa kada to tampa-tampa ito na ju maka me katak bangin ko bajay elete ko kong ko tujing pak dewi tau elete ko jumaraja ko rumlo idi na lagi kong kay te kuyasi bolana ni tatay bolana macai
Ya dia rojingi kak deka bolana, aji mi tu nonroi, okomi tasi, okomi ase na wae, okomi bunge, okomi maya kan nonroi, ya konrona tonroi talaga data macai dah. Nala saiki, nasa pure mata bangaju, ne nama bolo ngalon nakke memangi, maka dapat dikatakan ya lengi kemampuan mengumpul Allah Taala bisa menyakiti manusia. Kan itu kemampuan. Iya jaja tak ada balati mata pak memangnya angkat tahu nala saiki. Aja minta piarai. Ayo ni kota lagi ada lagi depa, lagi satu batan rupa masih nggak situ matu. Sandre na tulian ke zaman itu, iya magampang aja na talengi tapi apa nih kada leteko, ada itu nandre aja na tapandre leteko kalau mulau yaju mabela kalau mulau mereka tak bagi kumaja itu mereka darah, selesai. Makanya mayo ko tatap bawa ginala saiki, maka menjo na tayo, deh na pasak bisa di kanala gayon rock, datang nala saika, ya orang tua dulu kan begitu. Napagurun, yo pumakupa mabuta taruh ki, itu na tama. Bali ba niya? Ay, jadi mak buta taruh tayo makoko. Ya makom itu pak. Pada mi bola. Ya kung kabola dito onroy 5 ngaso si minggu. Nonroy itu. Nen reki. Kamara dito onroy 3 ngaso nonroy. Waju gato ko kamara mak ban ni 3 ni monro ko to. Monro. Iji nonroy jik nasa ba dito ko ron na. Ya na mak ko sasaki na mga ribi de nila ga tamo ko tilala selu. Nonroy. Sa taon ron na sabak may kana di kon ron na. Kamakiro, yan ang kanabola nonroy nang kataw de nonroy. Kabola de nonroy tayo bola lobang. Maka naman siya di magaruru, memang nonroy memang nalaporo niya lena maka dia monro. Aja na tapi aja taganggu melotik kang kinuro monro. Aja na murusui. Kameletik kang setake pesan ya. Dia hidup di alamnya kita hidup. Poda bani kau kau tutul lima ganggu mapagaruru kada. Aja mo ganggu. Dia tahu nang kalau ganggu. Onroy mati onro mo ko tu onro aku selesai. Ya mana dia tu mana nak jadi di kau kagak melo lalu na dia ulek batu mana nak jadi dia aku tu kada me malah onroy mati onro mu ko ya me kahala. Selesai. Jadi makir. Yo po ini, oh kasi tak pai. Lo di lapas samano, lo di lapas sa sandroy na nakke niya pa. Pada mati itu anaknya na pura taling. Asa wa anggota aku nanya. Masih nggak si mati ya tuh. Jadi di matola saya leta. Ini na tuh namanya tahu malah sama kalian. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Jadi usahakan kehidupan begitu Pak Bu. Jadi yang penting kata kapu ya. Maka dia asam paja sunnah kena tetapan nanungang. Insya Allah itu pasalamat kimat. Maka dia puasa sunnah ya naruh tepan nanung ya pasti dakatosi rutin aja tasalayar masing-masing nanti di situ kau akan dapat syafaat dari situ. Iya ti ampai Pak maka seke ya anu kada wadi jaji aja mau jalan dai. Wadi jaji maseke tahu tapi dia mulai kali si kiri. Wadi jaji maseke tahu tapi mega tahu balik mega tu kasih keluarga na bantu. Wadi jaji maka ya anu pacece remaga maka seke de. Wadi jaji dia dekat dengan Allah. Begitu jadi jangan ulama kita dari dulu maka ada parampok yaitu parampok yang kamatu tu amalan akatai. Istilahnya kama tu na punay sido ko tu amalan siya gaya na pa tawlaw salawe wasi pa bicara ina ang kamana hanakaput ang kanakapoy ang kasikiri khusus na din rule pananungay di na pananungang alena ayun ang pay makada yan to nalaga na mati to sipa makalilian na makanya iya di de panirisannya de to gaje na tawlaw pero matoy na makiro dito lab dirami itu ko makali mantap paboto daripada makali mantap ustas itu pay nakada mantap paboto pa aja di ko makali mantap ustas mati tawlaw pero na to jadi makiro jadi masing-masing kita hanya berdoa mudah-mudahan Allah tetap memberi hidayah saya kira ya pengolongan itu kan makutan tadi iya angkat cidik oh iya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Iya. Iya, betul. Oh iya. Iya. Iya, betul. Betul. Iya. Dua-duanya memang dipakai oleh Rasulullah. Dua-duanya. Ang kami makada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dipakai di sholat fardu. Iya ko sampai sunat toba, iya rona pamulangi baca. Iya. Yang kata makada de biasa mana na pakai nabita. Makanya iya ko sujud dan rupa memang motu. Padahal itu kata toko boleh rokok yang baca Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fuanni. Ang kata baca Rabbana lakal hamdan katsiran barakatan thayyibah mubarakatan thayyibah. Jadi mak dupa-dupa tuh. Jadi mai ka baca iya keke tata keke manyamas dingin naruh ta pake. Iya. Jumalana akka angka kada katallung ka makada na mochi cami. Iya. Dena marigaga yuli gang ka katallung. Apa iya tuh dong?
Dong, makanya tungkai manta Syafi'i maka dibaca kecuali itu Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du atau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban kama do berupang itu. Jadi dia naci dinyo ko tu. Lihat tu. Jadi ini di bawah. Kegi menyama tasab ditapake ya naruh. Saya kan kalau di anu itu yang penting pura na pakai nabita itu sunnah. Apa ia na pura mo na baca nabita na mo cicami sunnah selamanya. Jadi kangen kata tu maka iya mi de. Cocok ni ko hadis mo pakai iko hadis na pakai teleng. Ayo pakai warna tu. Itu makiro. Saya kira itu ya